Mi font dagbe amikodo le wenu minato ndo menjile hoja maleo ye zewe erome bole mikoto gwe gan hoja weo FONGBE meilleur minon du leton con cléonton mina se metilemi matin libre erome ton erome le voyin aido son aussi en zain ngogwe yon zangbe bideo e sodo hweton di do menjile nungbo liva dokpo ewe sodo te di do toto ho ya hosu ton da hora ho to miton file bonon e so asinzon de wa khla jen dan libla ikokon ye hwe botokon ikon hwe chobonon e kodeo e po me ton le po na wa indi do to romia wada ito gan to eton e da fo eneon e dogbe lobo wa gbe ti me pondo menjelen liva dokpo eneon e do iso asinzon wa doto ho jewe khla azonu konton e na si ho wani yo e na wani hwe chobonon kodeo e na dogbon ne boy matin libre e se lobo sodo yo hwetonjin mo jen so ye hon wa ye yo hon to poto gan po ekplemen bo jinjan yin pe ta da ho gege weton sin pele soton eneon e bleu me mentilemi bo honu e do me de ja so mi honu e ho e do le yo wa de jiton e ko je mi monji ho matin libre e sodo go la humen ro e hwetonji e homen minat nole rao formal e hosun et dion yon watan ezon dion et souedo degbo zo aten sin onu agade we ede do fene nous devons aide agade do matin libre sin we khoji e homeyo e yin we ndo menjele romia de wada yi togbo mi ton lesin aidio e so ye hon wa ne e yan zangagbe o mentilemi e home yon zangbe dion e na gbe kan de nu Côte d'Ivoire sin to me don we khodo ko ne on di do matin libre ji egbe yo e ti me po ndo menjele Canal Plus o mi de mi na no gbe ton do be sin din kaka bi boje da ho ifile no yuba home yi wenwe eti me pono benji no wade timbere of voice le no nouvelle reine mi se mon Canal Plus ne hon mi na ne ta yele pon gbe ton we o matin libre e do ho eneon ja pata we so ta ton metile mi gbe mo no benjele we ma pon sin alim dion fi to vi no mi ja bo ho alo do ndagbe die a check pa so yi hon wa yi ne pe ta gigeji we cité do ma o do mo yon vile dion flan do kotanga ye sodo lobona so be lisi me honu konto me kaso ho guruguru to me lisi me abe on sin 6e kaso ite Milan don dine flando ko tanga me so na so sin go to edbo so jo we ma ho do fi to no vi ta no le ni we ma ho me ame for nu e po mo me bi na yi we ma ho me mo ja pata se ho ne yo e so do we hwetonji e ne yo kede mi fe do a mi na to liva do ko li ese e be a che pa de ton din bo so jo nu do to we da ho ra ho su ton le mi e do finesia bo me de yo so atolo mi mo le ku de nu jen de le do bo me ton de ma ko po igbo hon mi to ya pon kan ton khala we lo chobonu epo yo mi wa dogbo ne boy so ro po ine hon yo gbe ta e so le me yo de neyin to pon gan mi ton le ne préféré me to pon gan le yo e ko so de bodo de uton bo japa to so bo so ro hwe ton jin fraternité lo ai hon me ai e ti me po do menjele romia de wada yi e da le de go sin ku to mo yo lo me dion e ne o dion tin me ko de don me ho de so fene bonun e na do adu kan ten de so de ya me menjele mi mo je hon e yi so fraternité do po e wala ko ndo menjele nuwe na si ho igbeta ba eso but nino to ito si ton na si ho o jinja nkan jiro to mi ton fio igbeta enele kede dodo e wa iso so ye hon aye de menjele mi to pon gan we tan le o e ko tuntun to me ra no de gbozo aten onwe e ko so me ra o lo male hosu e wa iso bo e ra no fine menjele mi na tun iton e liva ro po e de ton nu to ko le de so fraternité se wo so ro ko ton jin e ti me ko do menjele sin linsi me honu konto me ka so e ho guruguru ton lisime flan do potanga ma hobe na be do don die yon vile so do poran so ito ya me menti lemi informateur de sous se ho ni on bo ti me po do meje kun tayin ni on lokada me mile se ho le vo do ple do po ni on sin tonu e wa ingle pa ho ni gle pa ho diyan ye me no do de le yo apade de tin tu do fran bo kweje ni ye me e de kweton le egbon lagun bo so ra sinu ye me no igleta bo no do jinu kun da ho ra ho to mi ton le informateur de sous e se enion bo kai mo do meje nu bo le to pon gan temele ko tun ye dime me na no alide nu yo e ko tun eni bo informateur de sou e do mentilemi la bu solo ye hun kaka lo bi to hwe bo mo ye de bo te so infile wo khle po ndo menjele e ko do azo anu asinzon le ho me ma so no ti lo e je fren to lo di bo do to ma ya pon me gon ahun nde fo ne do a che pa ko de kweton di bo so ro fren e fren to lo ha zo nu content na anu me yo e na to ble ni o e ko de yo e na adogbon ne gbo hun a che to viton do la me na ndagbe sin ali nu yo e wa nu hwe du e de bo to vi ni
he don gbe bo don ganji ro to meon la boussole e do eneon bo wa ede wada ipo do fo ya sin gbe go to gan olometan to go ton na me tiremi eyo ipo iro alo na ede enu kiko ajije hon ho ton fo tin ton fo khede okon de yo mamodo zinzon ya ne zon bonu nu bi ni do ganji yo e ko da fo mo nkan ton diwe be khlo menjire pe dizon le diwe imbo wada ido bi le dion do togudo lo me kwa bijan ko din ko so ne da kun o mentelemi bo la boussole e do eneon le matinal fons en dessous ba ma ma xome vi yon vile e vi dessous titingo ero nu ko be so ye ton fin bo xlek po no menjire yon vile oflando potanga dolawi e te de lo me de san su din we ma xome na be do nu kon do din yo yon vile so na so lo cho ma xome do lisi me kaka lo cho do ba ko do don amen le matinal dessous e fons en bo so ina otime po do gbe ta da hora ho so be yo adi yo ni no me yon vile ton to mi ton fi din yo e jen ko ne gbo hora hi me e so do be mentilemi mi atnole to kon gan wewe e so din yon le matinal e di deme e ti me pondo men jire ye me wewe e so din le yo me yo aizen do ye me ho aizen lo ka di o teme do me we tentin do fene men chile mi le matinal e we na mon jeme e ne le bi kwi le paraquat ti me do men jire to go ko be to mi ton ko dion e o me we do 7 ans fo e ko ro ken no ko jewe nu kiko ajeje aloda lo me yo nu ko ina si hutin e ko ro kamo ko ton ho elo o e indogbo ni jeton be na hun se do be to mi ton fi din yo e ko razan hado a lo vinu me azan foton do da ya e ko we si me ho hun zan de di nu kiko ajije e na wada ri ne onun l'emblème du jour e ye ton egbe ti me po no menjire nu gbo to pon gan le yo e so ye teme mo je akwe yin ho ye ho ton be razan yo e le so da ga pe de me l'emblème du jour e ho meton yo e we do mo ti me po no menjire akwe ba yin to kwe be no zan ho te be no so yo e ne odion pe le je di ro fini yo l'emblème du jour e do enon l'événement du jour lo wa e ti me po do menjire nu gbo ple to gan po ho to ton le iblo yo beta e so di yo e khle po do menjire khla wa e no ho gbode e ne o wezun di we de su do gbe bo wa gbe yo e tero te lo amen e ko di azo un na mble nu to mi ton l'événement du jour e ho meton ton yo e we do e ne o info matin e wa de to gan sin azo gba sa sin ye do fi bo ti me po do menjire ple iblo so yo aye yo ko itan ro nu kon don wo jawe yo e mi mo po do menjire no ita nu kon ton so e ko de din yo e ko de khle de su ti tengbo khle lo menjile ko iten wele yo ena indo gandi yo mi ko do mi mo se do elo info matin e we do edeon mi aleko matin libre e hometon di eti me pondo menjile nugbo gbe dizon e di we romia do wada ide do to elele do mi file khle pondo menjile to gbo mi ton de le sin idio e do na yi bo ran si ho wa zore bo gbe me yo azo na wi wa live ado po le de ton gon do ho da ho le gben matin libre de suo e se bo soro e ho ton di wo khle pondo menjile mi tun ganjiro yi mi ra ho do gbe yo e na wa gbe e ka do bo ka wa de ji yo ni male ahuzu sin ho ton wo menjile mi o play da ho enable yo le so to pon gan le gbe pe ta da ho e so teme le yo le matin libre e se bo so do ko ton di eni ojije mi na no te do po menjile mi e na chen do ko mi ton we hoja ma le yo ye henu e ho me yonu zangbe ai do so sin azan ne go gbe yo e do do tenu mi e je mi ko de ne a klo no gbe to ma wa so yi na ho yo mi na le pe po ho de vo e ko sia